Danas ću, moji dragi gledatelji, preporučiti još jedan izvanredan prirodan lijek koji ima nevjerojatnu mogućnost izbacivanja viška nakupljene tekućine iz vašega tijela i govorit ćemo o njom specijalnom čaju, za koji veliki broj vas nikada nije čuo, a ima mnoge zdravstvene blagodati o kojima ću danas pričati i na kraju emisije ću vam dati specijalnu recepturu kako bi trebali praviti ovaj čaj, pa da počnete izbacivati otekline vaših nogu, nožnih zglobova, stopala, ruku, ne znam, bilo kojeg dijela vašega tijela. Danas vam preporučujem nešto što se naziva cikorija. Prije svega za uklanjanje oteklina, a i o mnogim drugim primjenama. Cikorija se već koristi stotinama godina kao biljni lijek za mnoge bolesti, a nastavlja dokazivati svoju vrijednost i dan danas. Korijen cikorije, Cicorium liptus, postoji već neko vrijeme i uzgaja se od staroga Egipta. Također je popularan dodatak kavi u Francuskoj od 19. stoljeća, gdje se obično melje i peče. Korijen cikorije potječe od višegodišnje zeljaste biljke obitelji maslačka, koja obično ima svjetlo prave cvjetove. Za cikoriju je veliki broj vas čuo, međutim stvarno ne znate koje su iznimne zdravstvene blagodati cikorije. Vi danas najčešće cikoriju koristite kao zamjenu za kavu, jer cikorija ima tako nekakav sličan okus, a nema kofeina u sebi, što je itekako dobro, međutim cikorija kao takva ima mnoge druge zdravstvene blagodati. Možemo reći, ova nevjerojatna biljka sadrži cink, magnezij, mangan, kalcij, željezo, folnu kiselinu i kalij, kao i vitamine A, B6, C, E i K. Apsolutno smanjuje stres. Kofein je jedan od glavnih sastojaka koji se nalazi u kavi, a čak se i male količine nalazi u verzijama bez kofeina. Konzumiranje kofeina može pogoršati stres, pa smanjenje unosa zaista može pomoći u snižavanju razine adrenalina i kortizola, koji se oslobađaju tijekom stresnih situacija, što je itekako bitno za reći. Dakle, konzumirajući cikoriju ili čaj od cikorije ili napitke, dakle prirodno smanjujete stres. Isto tako, cikorija je nevjerojatan prirodni lijek za bolju funkciju jetre i vaših, žučnog mjehura, dakle o tom vodite računa. Jedna od onih najopasnijih situacija zašto vi imate otekline u vašem tijelu bit će problemi sa jetrom, problemi sa srcem, recimo problemi sa bubrezima. Upravo cikorija ima blagotvornu mogućnost djelovanja protuupalno i na jetru i na bubrege, ali isto tako i na srce, što itekako želite. Možemo reći da može spriječiti dijabetes. Postoji mnogo prirodnih načina upravljanja i liječenja dijabetesa, a sve počinje zdravom dijetom. Cikorija može biti dobar dodatak planu prehrane dijabetičara koji pomaže u prevenciji ove bolesti. Apsolutno je nevjerojatno, dakle, bitno za reći. Dakle, cikorija je jedan od onih prirodnih lijekova ukoliko imate čak i otekline, a veliki broj vas uz otekline ima često one artrotske promjene u koljenima, kukovima, ručnim zglobovima. Vama cikorija, dakle, pomaže jer djeluje protuupalno čak i na ovakve probleme. Isto tako, cikorija ima nevjerojatnu mogućnost sprečavanja nastanka osteoporoze. Dakle, veliki broj vas, specijalno žena nakon 45, 50, 55 godina, imate otekline u nogama, imate artrotske promjene, imate osteoporozu. Sve ovo možete blagotvorno djelovati sa samom cikorijom. Isto tako vodite računa da korijen cikorije sadrži inulin koji je prebiotik. Zapravo porcija svježih korijena cikorije od 1000 grama sadrži oko 68 grama inulina, što ga čini jednom od najboljih dostupnih izvora hrane prebiotika. Prebiotici mogu pomoći u promicanju rasta korisnih bakterija u crijevima, a to je razlog zašto ste vjerojatno vidjeli inulin ili cikorija korijen vlakna u mnogim probiotičkim samim dodacima. Dakle, redovito uzimajući cikoriju, poboljšavate zdravlje vaše probave, poboljšavate vaš imunitet, sve to prevedeno znači puno bolja šansa i izbacivanja viška nakupljene tekućine iz vašega tijela. Apsolutno možemo reći da ublažava zatvor, te svojim učincima poboljšavanje cirkulacije, apsolutno rekli smo djeluje kao prirodni diuretik, a ova biljka je poznata kao prirodni način izbacivanja toksina iz tijela, čak pomaže kod osoba sa kožnim bolestima. Apsolutno da djeluje protiv starenja, sprečava krvne ugruše, rješava nesanice i bolova u zglobima, te čak potiče prirodno mršanje, dakle stvarno čovjek da ne vjeruje. Dakle, cikorija ima još mnogih drugih zdravstvenih blagodati, međutim za danas sam htio reći da postoji nekakav čaj, možete uzimati recimo nekakve druge dodatke prehrani, ali za izbacivanje, dakle nakupljanje tekućine, jer je cikorija prirodni diuretik.
Kako ćete praviti čaj od cikorije? Pripremite 2 male žličice korijena od cikorije, 1 štapić od cimeta, 1 malu žlicu organskog kokosovog ulja i 1 malu žličicu meda. Zakuhajte 250 ml vode, dodajte cikoriju i cimet. Pustite neka čaj lagano ključa 3 do 5 minuta. Sada procijedite čaj i dodajte 1 malu žličicu kokosovog ulja. Pričekajte 10 minuta i smijete dodati recimo 1 malu žličicu meda. I dakle kombinirate cikoriju, kombinirate cimet, kombinirate kokosovo ulje i još ako želite možete i med dodati. Dakle nevjerojatno krasan, zdrav, fin napitak, a možemo reći da specijalno djeluje na poboljšavanje i sprečavanje nastanka samih oteklina, što je tako bilo bi jako krasna vijest. Moji dragi gledatelji, kako vi izbacujete višak nakupljenih tekućina u tijelu nekakvim prirodnim putem, komentirajte naravno dolje ispod video zapisa. Prije nego što odete, moji dragi gledatelji, koji je daleko najvažniji mineral koji je vama itekako potreban da prirodno uklanjate tekućine iz vašeg tijela, pogledajte ovom video zapisu pored mene. Dakle, nemojte ga zaobići, pogledajte, jako interesantne su informacije. Hvala lijepo što me pratite me i dalje. Do druge emisije. Lijep i ugodan pozdrav.